Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali lagi Lima Sekawang untuk melanjutkan volume ke-7. Sekarang masuk ke volume ke-8. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa buka channel Musik Kita Record, subscribe, share dan like. Tak bagaimana itu anggota kan ya tuh bagaimana sapo. Paruri mana barang emendre okoro bolana samanan di bunga rosi iye taring pak siang turun mana pak kampunge padalom mali wajaju padalom mali sunara Nai tatongan ni watuero ale nala para kasih sisi naya so girang nai me magunung jati saman naro kapala eli sulao surubaya malape matong barade pigaga kapala eli supole surubaya capu manan ni barangin Labbi misi minggu Mendek nama barang okolanan di bunga rosi turun mana pak kampung padalom mali sulara padalom mali wajaju lebih misi minggu melo mopi pangali capu manangi barana Naian di bunga rosi si bawala para kasih pura memang inaju malasa mana tong barang lapi talu rosarona
sisi punan naro mak balu akka tuju apa angkaina bolai sisi na sogirenge. Ya labani marapina nai yarola para kasih si andi bunga rosi so gila dan ni watuero naragan na talung pulang pura tongan ni nawa jasa mana sewa bola na cara kabatulat toi melo lalu ina balu bola na punna bola nai andi bunga rosi deme matongan natawa tapana wajah silaruna. Naya memang kapiten malangganan ni watero alenan di bunga rosi pikiri kimani bawa kongkai pone Surabaya paruri mana baran nasi bawa memasu larasi bawa jaju mendre okoro toko nasamanan di bunga rosi iye bambu pikiri kide nagan rosi minggu capu mana si barana sogi lopone watero samanan di bunga rosi naiye memala para kasina podangen di bunga rosi andri kwan di bunga rosi nakan kacan ningati mate kalau sawali daerah nalahat dato. Nayan di bunga rosi na podangila para kasih daekula para kasih aga pije pasong pakko saluru nalai sapae angkamane lai bolai Makadanila para kasih andri kondi bunga rosi taro tongan nak mate kasih minggu togi 2 minggu ko pole karo sawali tara pasan di bunga rosi na turusi mani bawang ngelo nala para kasih Naiye me mala para kasih malai pembantu talu ilalan aje watero na dantingi roasena alenan di bunga rosi na pasangil lo sawali
Nayanala para kasih Tanran aje angka puala dato nangujui oko memang salangur tepami marowat terus sama naila para kasih Nayenala para kasih menretongan ni mada kapato joy sidi usaha kongilalan aje salangur Magi memang nangka tahu alenala para kasih si pun nama meroasan apa tojo memang usaha laja lancar lada usana sama nala para kasih lebih misi ulap pura toni malibola Samanala para kasih liwan ladaro rajanana usaha nala para kasih ala otomina balu andrange ala motor nai eto sandi buaro simon rokota pare Naiye mema pembantu na iye mema rotalue iye malalawan ni barundi ni je pembantu na masalah niate kak na apa iya ro pembantu nama cantik lada ina ita alenan di bunga rosi Angka garet nangka tempo na malalan na waniye na baron di pembantu na matu memang roasen na ko malalai waniye tamakilala kamarak na samanan di bunga rosi mewe si dape matindro Nayan di bunga rosi Neng kalingai pembantu na sama na tong barun di tarapasan di bunga rosi malai je pacak saping na malalan na waniye na patuoy komporo na narlangi pacak saping Sengaja yang di bunga rosi de memantongan na lacai sama na tungat tangat na je kamara Ilan naro watero iye malalawan ni lolo di pembantu na melo tama kamaratna Kamaran nandi buarosi iye lupa me mata pleca isca sapi sama naje alakna Singin lupa si lecak je sama naje paca sapi sama naje alakna angkana tanda na oko manang alakna Naiye memang pembantu na kabaratang iwatero lao memang malapor oko memang polisi Aga memang alasan na we bapakku polisi melo memang ngak malapor Talung pulang ngak majama oko lenan di puarosi dene memang nangkana wajah kasaman na tungak gadik Tara pasa polisi nasrutikan yang di bunga rosi
Asromalai watero alenan di bunga rosi. Ole oko polisi yang di bunga rosi lao kantro polisi nari tutu nama deceng. Karani polisi iko andi bunga rosi magi memang nade moja isa manaje pembantumu talumpulan laporanmu deme mamu aja sana sama naro pembantumu demu alengi gajina maka de andi bunga rosi we bapakku polisi na pasang datu puakku baja memang na sangadi nang kaje tahu nguruntu angkaro tanda-tanda na okko memang alak nama japu itu atamu asai memang mubalu. Makna yang di bunga rosi we bapakku polisi coba-coba injek gare buka memang wajah junako angka tanda-tandana wajah pui itu ataku asa memang ilang balu asa toilai tarungku tara pasa polisi na buka mana wajah junna pembantunan di bunga rosi angka marni cak sapinge mak batek ko alak nama jakuni ero atamu tara pasai pembantuna lai tarungku. Sila para kasih Munro oko je salangor pena maju sahana pena sogila para kasih pikiri kia sogirena samanala para kasih oko lalana salangor 10 pitu tokona lalana sidie toko tas 10 karyawana saluru bola batuna samanala para kasih pura manengina mode samana tonga copok na pada kapala lutu mudani niro watero samanala para kasih saluru care na samanan di bunga rosi andra memang ibadat nasi bawa tonga jincuna suku langkak ni watero naliam memang andrina pasalatoi kamara oko me majek bolana Nayan di bunga rosi monro kota pare mudani ladat ni watero. Oke, sekarang sudah sampai volume 8. Insya Allah saya akan datang lagi nanti untuk melanjutkan volume ke-8. Sekarang masuk ke volume ke-9. Sebelum saya datang 5 sekawang, jangan lupa buka channel 4 musik kita rekor, subscribe, share dan like.
lima sekawang anak muda semua. Oke,